This is my video about me speaking in different languages, which I don't really know how many of them I speak, to be honest. Can you guys count and let me know in the comment section at the end how many did you count? And I'm going to start with my first and native language, which is Қазақ тілі әрине. Қазақстан менің отаным, елім, туған жерім. Мен 1994 жылдың шілдесінде туылғанмын. Алматы қаласында балабақшаны, мектепті, университетті бітіріп, 2018 жылы, 2019-да ма? J'ai déjà oublié quand j'ai déménagé. Mais ce que je n'ai pas oublié, c'est que je parle un peu de français. J'étudie l'Alliance française au Kazakhstan parce que je voulais étudier en France. Но не тут-то было. Двери во Францию для меня закрылись, но зато открылись в Россию, где я учился в университете по обмену в городе Москве. Pero en Moscú tenía un compañero de cuarto colombiano con quien practicaba mi español. In 2018 or 19, I moved to Dubai where I started to practice my English pretty seriously because I worked in a Big Four accounting firm who had a pretty decent clients and communication was key. But then COVID started. Daha sonra Türkiye'nin Antalya şehrine taşındım. Orada Türkçe öğrendim. Yani daha doğrusu Türkçemi geliştirdim. Çünkü teknik olarak Kazak dili ana dilim Türk diline benziyor. Buna göre de ben Azerbaycan dilinde danışıram ve başa düşürəm. Çünkü bu Türk ləhcəsinin başqa bir ləhcəsi kimi səslənir. Men ko'plab turkiy tillarda gaplaşganim uchun o'zgina o'zbek tilida ham gapirishni o'rgandim va men uyg'ur tilini yaxshi tushunaman. Men kirgiz tilida to'liq tushunaman. Я також можу додати до цього списку українську мову, яку вважаю прекрасною, та деякі інші славянські мови. Attualmente sto apprendendo portuguese brasileiro e se Deus quiser pretendo aprender árabe. So how many languages did you count? Let me know in the comment section below.